Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigwo kuligirwa n'ebigori byonsi. Chinga kichingia sana oganda utangera Ndizi TV na maiga yoko tenga yoko yungeka kiria rumba yarenge ya bene yali kora una papasiko tiabona nkwarigani bena sama na rengete Chigosori ne maite na manga kurekanira sie wiki ye gati yabo umujengo bwe timu ya Shabana FC bunangate buchinsa bune Chiga warembo na Shabana wanaendelea kupigia mwili pole chinsemo chirichia manga konyara kwa baba kweko kikorende na manga kokanira se chinsemo au kurwa sorongo rwa Gusii imense ya Kenya chitimu cha FKF Premier League National Super League chigendrete ko kwara signings cha players kurwe timu ya makwenda se timu ende enseme ya England ensemo ya Europe chitimu chigendrete ko kugura abagosori abande kwenda on loan abande koni wasegati ya latest signings na alia somosori Declan Rice anade ko bakagosoa se timu ya Arsenal FC. Arsenal round ya gwate sibiti sana yoko goraba gosori na agatie se ibanyore ya bwangoiga na yo mogosori Declan Rice asemani United togendrete kurigia ese ye goalkeeper Onana mega ya David De Gea konyara gata ibiasara vya Man United ubwato kirepi mega yo kabaye ya Man United ese ko 2011 anyari akabaga gutigie timu ya Man United ikontranda ke Man United ninga barachika bakogora barachikora ri bagariria David De Gea ko ba goalkeeper nambe yemo we timu ya Man United. Chelsea ndura igumange mono na mana ngite okogora abagosori kurande mbaro na baro basokire kurwase timu ya Chelsea ntagote byo spigotero mono video yo fwe Chigosori njenda mo Steven Captain 001 kuruboniga bikachinsa 12 nenusu twemanyia mangana ngite Chigosori. Andake na lero iga mrwanda ke bakuburi Captain 001 lero iga nigo rase studio bana marase posta ensemerie mitandao lero iga ntupateria bagalia bene togo twara mogosori korwase league ya FKF Premier League aba beire chinse mo chirichia Nairobi bagosori league e season ngima na tari timu nkeiga koru gose timu etamanyekaini korwase timu ya Tusker FC abanya kwa abanyangonga sentundelia nyate ko bakegweta kurende season yaye Bindambia avera buya na Gor Mahia serikali kaendelea gentokeri egekombe kia FKF Premier League tobato mogosori Charles Momanyi kurutinse mo chirichia Nyamira na araiga welcome to the studio ya Ndizi TV obwansomo Gusii muroberi bwe Chigosori na buchakana letari awandake na andake inkango nsemo kielio korwa. Okay, asante ndemo somalieta Charles Momanyi ngorogo moigule ngorogo Nyamira nkere bomwaga mo sublocation magari ward abunonka. Okay, yeah, kurega ntekia sana na welcome ase studio go ase bale pomosi bwata maboli andaki gochase Charles Momanyi kimuraga ni komanya igoro yaye no araiga na tokonye komanya banki igoro no nyeligi ya Shabana ya chire ya FKF Premier League ne nyororere boli na tevyo speaker wa iga ase studio kebekano korenda ndake Charles sadaka toreka mangana ye kosori ase timu ya Tusker stake na Tusker ase boniga ibaga kiririo kosori ase timu ya Tusker na umaga kioso ete timu ya Tusker Breweries. Okay, nche Tusker ango chesa ndebegi zote Tusker mutinyo 8 mwaka 2021 ono mwaka ono kabiri nda se timu ya Tusker. Okay, mbara baraga ni kumanya ndaka na Charles Momanyi metero libagani iriao nayo kugamba lema aigani nkole mbara baraga ni kumanya ndake utera ikataska ni mete sabali ya mosoliga kekera mosora watu muganoye ja keretanga ikaiga anako to a brief history ya samana yenkoyo wekaye kwanyora se timu ya Tusker.
Okay, ase uanzira kwa na mupira ndatika kuru school kwanza ndote kuru Komoni Technical High School. No ngolete kuru 2012. 2013 ngaraenda Nairobi alia club ngelo kali kuru kwa Iron Strikers ngara verora mwako yomo. Ngaira nanga ngachanga Kakamega Homeboys. Ona sabali ane ansirite wono kuchesera Kenyan Premier League. Ngarurende tas ekaranaru Homeboys ngajoin 2017 coach kwaera na linza ta Gor Mahia nombete miaka ene ngaru arabona ngajoin Tusker. Nima te Gor Mahia re timu bate historia nena se mangana yenko yo kanya singa njoye bikombe birie binge anyare ko bagie koimoki neke yai mogetire kombe gintu ndeme rongevere ochiase etimeri ya Gor Mahia FC bakaba banango ve ligue ya FKF Premier League na ne timu yanyare ko bagie kurukia bendera ya Kenya asa matuka mange gochese ensemeri ya Africa babate exposure kenene timu nyanda kaye obogimana kiboko berete ko base timu ere one of the best teams to wate immense ya Kenya samangana yenko yo. Gor Mahia garanso eta ora konyo vere bikombe 16 miaka mbeto re nentorite bonyangongo mara gatatu 2018 2019 na 2020 2021 wana litas keirete na 2022 ya lete nini alafu na hii juzi imetutoka. Okay, experience ne kenge mpuate ona kusinyuga ngwanzira ndemo. Okay, kurege ndeke ko ndi mate ko base timu iri timu ya Tusker. Apa kosori onde bwensi uri rongorwa gusumite bari tukerimo tango sori timu ya Shabana onda teba litukerimo tiganya ale gukina ngora ngike timu ya Gor Mahia timu ya Tusker kuraburi tukerimo ngosori timu ya Harambee Stars timu nyanya ko base timu iri the best. What is the feeling kero konyara ko bomo gosori ya timu iri buna Gor Mahia wata pashabikia mange kira semo koenda na kire ndokiga ni kurwa sori buno mogosori performance ya results nikora tebe pressure yo ko basomo gosori. Okay, kira mchezaji onde bwensi na atakita chesere timu enne okora ngo nyorale exposure giya mutakara rokane uwa kire timu enne ngusanga mulimo kumulikusa sang chige mchinyinge ngo bachile kora kugochira se TV ono ko gwaka challenge erne utapa no nyole namba o akorro kane okoro mpiro igola se TV karo kwa rokane na bosangia abantu na bange maybe umuntu naro chabo cha kurigereria atagete ko sene goalkeeper one goalkeeper goiko wake otokegeti akorore aroleng na ndoko mokonya asigita saka bwato pungufu ontro chibone karo goikera asibu na gabu kwa sokere go jisiko basoma tena ne roro gwetani gaiganga wakonyere familia yao ikoende okora mupira ole segeke katali geke gyonsi o chagwa ko mupira myaka yonsi mupira ole chinga kichinge lakini bona kuikabuye bange mapema asabese yokonyora yeah matega tinyere choko evanga somo gosori ni maitere binte binge aba gosori bagote mona bali bagochaka bari upcoming footballers kote biwole koleke ili yale goika igorali goikokoleke abande batabe koto ro muntu gokubwato koko timanya gwetero umugano wandake umugosori gochaka boniga uganitike kerego ke goropi inki abwenta akole andake gwetata ronyo umugano ayebuna Charles Momani. Okay, mugano ni no mukongu sana. Na muntu gokubwata koboko otegemesa no raganye ni myaka ngo ende. Aye gukwanyorire chance ali so gwaka. Nche ngo gosaba utie bidii. Kero gwakorero mukimono anya sana ba ko reward. Ta ko gotiga igo. Oika ko reward aso mukyo yo. Challenges ni nyinge chire. Mato mupira kutaka kwake miaka mingi kose kutaka kwendale ne discipline netwati discipline asite yorand bara bachesachi na bange ngoliga libabo watu talent sana tingo ba mention igaiga pati wako babo watu talent sana pati asinge nchobono baroche nga bamanye to mupira monta kutaka monta mo collective sama taikende mate mupira na learning station na Messi boni ga ngolani ale nere okanto yo maete so sanginga nto maete o ango waka ibweka mato mupira otete teamwork
so timu wakiye gocha through discipline monte yo gocha korusi seino achakoleta gotepinga so agaiga koraiga na bwe ko kwerusi korunga seino kwa ko alikilie background yino na kier wate banga nyasaye mbwati se kaewe ke kwangete nchenchi engeye ito yeah. Mata gotero mugano o Charles na ta ibnanda kase chintunda inye arenga se etimu ya Gor Mahia FC mbaye mo gityo bana ngo chintunda isato osoire taska chintunda ibere karendo imokire gekombe gono mogosori kara se timu omanyiro bwansugo ko imokire gekombe omanyire ninkigane ire inde timu imokire gekombe kurwa somo gosori ninkigane iri kurwa sare iganda ke akwatha iboli ndalio sote komanya mange igoro ya iligi FKF Premier ninkiganeti na kiere na kyo bwamereri bole yogenda ko bwatia Ndizi TV ntobe tukomanya ayuonse ke boikira no ayiga asanda ke na manga gende tase Chigosori kurende ntobe tukunya kwane ronsi wetira somoro berio yo yiga nimetemaga yoko base timu ya Gor Mahia chintunda inya no cheta se timu ya Tusker timu yankiri ko rusiti ko rwase timu ya Gor Mahia ogachese timu ya Tusker. Okay, yuko rukwa ne Gor Mahia tindu etiona moyo mube asina basani bane bali sana bonsi kuru management kirase njigo gara se timu ende wansi ngoru tinana kurwara no bobe ana ukurukwa ne Gor Mahia kwenye na renew the contract alikuwa enda miaka 3 karona renew timu miaka 3 kaera ngarenew contract na ende alikuwa enda bana mpaka 2025 2024 na leo yuko one gaika sponsor liria etali ngoro timu yakababa gusange kwanda angemeti nyene gasanjiyo wana koko anyangemeti nyene chibasiko cyo gusangine nusu moko nubote bills yo wakana family nero kwakana uri nyumba yabande Nairobi ali amanyetali ngaga iga nindagira yonsi netakeire chianga wana kambere sa kongu atwalemereri sana ngaikangate babono ego bidi bono nda chenchi ndolengo naki warma tumoto muibulda wacho wakara simya gate ngombe tikabwati bunyansi omote binga basa tubwati nande Nairobi uruma tabanta banga bametinga Nairobi ni chibasa chiro one ga bidi ngate bono imebidi ya Kali wanja kwao Ara kega no kwa nenga nengi ya sane stenga ncho chite muchinyenge tara iga sorongo rwa Gusii Kenya players ngwe to more ne kene bara bate bakoba mo gosoro miaturigiri chibese kolinde na inu mubwata mahitaji ino abangali bakogosori babwate myaka 15 ne 18 years as a chitimu kolinde kwaigu chense meme oteba mo gosori turigiri chibese kolinde at the end of the day kwa gosori turigiri chibese wachire nyumba kirigete kukurigiri titimanya ke no players na kia mangana mukanyera ndake yeni bo na ndake welfare ya ino na kiwente cover kero gutumeka ndake we mugano na kiri kwarore gwetire experience kiao. Okay, ndemo tueteira mange bunanje nimbwate history gete tochiete twabate mu Burundi. Twabane tokwenda gwaka na timu yete ya Burundi gwaka CAF. Ndio Gor. Karande Gor. Twabande kulina ndege ku Nairobi. Tugaika ndege ibado teyo. Kale teyo ne chibesa. Baraka na ticket na kitoko genda. Tuika airport twabuta kurmambi paka saa 1. Twatabuirana kandi nchumambi gaika bono turue tororo saa 12 tukatabugu irana mwenda toyoyo motreni kidogo ege mwere mambi motreni kidogo tukanyira ndege nire bwana tego ngotokere wataitenge government yetu wakanire tukairana tukarale hotel gete irange na toyo gali gaika paka saa bantu turaleti bone ere saa 5 nalito kolisapa tukatabugunga ndege ya Tokyo tuminyoke mpaka airport mbio kumbe ndege ya Tokyo ne yakogenda Rwanda tali Burundi tuamnyoka te yani gaye gwe kamboke pambu teliko silo ego etalioka nditoka twaganyire ga ndege iko nyecho ire ngo etara yarenge agasangi amabaga tikaltina yakogenda Rwanda wanto goika airport tuchenju tukocheki kwali tukasaya ndege gasoka tuweka Rwanda mbaje twatebinga ngi kegerete ngi nakito kurukugabo tuweka Rwanda tukatebuika tugoika ani kumbe baligire chibasi yako tuira paka Burundi sabali barake ibono mukoma tibono bakeire sawa bono esa sabali abone ere saa 7
saa 7 tokosa igari ime basi ochiko bojo mondo kata turaenda lakini tuchiti na coach ere yatigarite na muchesaji omo coach nali achitomogeni ono bamungainire mbamotebeti ngangi kiramato sangi bako ngaino coach ete manyangi kigendrete tokoline basi tugoika montare boyo gigeta karara na ikaraste kuro gigie driver maega wana kasangi na arosire ngebekera ngarara kidogo ye gete kostuka basi yo montare boyo gigeta karara akastuka basi etene la kurbosio yani kero muntu gabogete abu no ndo jenga kwenye twakule lakini na sababu natali korara akatuebuka into aumia togoika boda ya Burundi wana yabere saa 12 cha mambiga nalipona huko na hiyo msanga piere ikamwere saa 9 okay kujumbula ndo ndo kirete gabu na kitoko linoyengende twanywete cha gete mpesana Ateli ya Kenya Burundi nama ndasi kitama be yani enchara nere kogera ponuli tukabuta gabu bona na kitoko kurugabu bakalicho bro box karibu bro box 5 tukasoime echibege tu muliro iga korubone boda ya Burundi na Rwanda mpaka Stogochi togo ikororo togo sa hotel iga ukoragira tu aragirite iga tosangine coach nene liego iga ademet njachi ai bona chinga ndege ba chide ndege ra chirite aliako ika togo sa tokanda ketirioka mna twaragira togakora tokaigwe uniform tokana tokaline basi naende togo sa geti ateka geti yo morati moka murakora kele yo moka ejibona chi challenges uma to sangi ogwetera bago ika karo ikaransa iga ogote abanga yaya batige muintwa tua dread karaba achiteka iga nalitwa bafungete 5-1 ya to qualify che level next. Congratulations sana despite ayonsi hivi bado mwatigara focus tese kikiaga niri timandake wana ikire ukobole andake bono asa mwana ya a welfare neke na ro welfare ya tierle muchando monge muchando mwe tirete iyo banye ine timu ere Gor Mahia ne timu ene national walo ikirukia vendera ya Kenya timu chibino na chiro chungwetera chirembe chande mingi buna weka gote bege mwe rororo aba mo traineti lakini hata ilikulie game bona mukuru gosema Rose Mall Simba mwande gosemba karali murama timanya ayakurura nsemo ya onkiruru cha kira koru mona chisebe chiribere sebo botenye wechi team na nsemo ya serikali kira koru indalake welfare ya players enyale ko bakuriruke boikerano. Okay, nchena alenge ko hatch abotenye kuru ase team kwanza bora bobuya ekarabo abero buyo mate nalibona ekaramo kwanda kusena ase serikali maete ngobotenye mubwate kormaye go borobuya serikali nabeko bakonye moso Kenya ito nero obotenye bwae bwese nini era nsesemo ya sports mboli buya mono but bona Kenya ito bona itogochi abona ko ikatale mereli maete nano moiboli no morana atabwati nini aboko molemere no moiboli oto gocha kumukana aboko molemereligo yeah. Ndake nbaro bani toto bwati ansemeri ya mitandao nsemo ya Facebook ansemeri ya Ndizi TV News Digital abako beke SMS onye kwanite gutobwati kugani kwa onkoro kibengere bya ombiri bya ndake ase ndende kwe manyia mange igorenko ya ituna kire ninkikere kia ninkigetalie kia ninkira akoru kwa jabako ye kwenye sukibosio noche Facebook Ndizi TV News Digital nocha iga Ombori Calvin agandete ko bwati omboro nocha iga Yobesho Beshai agoteba ako ine na Yobesho yo ngobati Ndizi sana ambia pona sana Yobesho Beshai endako bati amangana ya Chigosori ime ya Ndizi TV ndete kwe manyia mange sana konde bona tocha se entunde ya FKF Premier League taska mwero vereti na timu mwero vereti konyara kwa mogusukabusina kwa mogutangana na by virtue of kwa vile kati ya regular status waliwa kuchakase timu ya Tusker FC whatever oregati echi defender che timu ya Tusker FC mwatero bogosoli obuya kurenda mwele yeto kwa rase ligi yeyo nige timu ya Gor Mahia FC litkolio mweli
Ndekova gekoiro banangoko nechi point ya 52 70 points as the task ikaba namba 2 Chigosori 34 chi point 69 munganyi bwe point ya yemo korende na kitwe igete gatwira ne maika na gitora na ke second last game chi ligi na ligi ya lenge emaika nenga ye kwenda gochi na ase Chigosori tinto roche andake timu ya Tusker FC yekonyara kobage Kogosori amo ne timu ya Posta na ase Gosori yeyu Tusker yale gocha kobwa na ngende bosi ase timu ya Gor Mahia FC Egosori omweli ebe Tusker ne nyoro ekonyora bubonde bwensi inyale kobage koiro byango kolendo omweli oye ekanda makale ya base ye mona ase Gosori ndinero yalenge guteria timu ya Gor Mahia FC wale kosera mone timu ya Kakamega Homeboys hayara kobage goikore timu ya Gor Mahia FC chigori sata savere timu yanga turira na ase Gosori ya Posta naki ya kongete ju ni matemo ataite kobwa kolendo omweli oye mukabwatu makali Mpira uyu lengo magumu sana. Okogera ondoroche se mitandao. Posta amba lenge motivated sana. Ko igora yae kwenye banyoranire na minister ya ICT uyu lehalo ne fania nene ya Gor Mahia na batalirete akaba siringi 1200 alafu akaba promise moko bwa Tusker ngoba ande milioni emo ono mchezaji mate no kummotivate ke ya tagete ege muibone karato chiete ona ga ikoma otole yani enemy koruchire fali alafu ne opponent so ege muiyo na to ansite iganje na nakora mupira Posta bagwa kabana bana na nakora mupira bagete okora basani bana banke bale kali bale twalingira babuko mumanya ine twalingira Gor Mahia bakaenda araro nimba boleti mupira muno ansaiga bakatanyosie goal kai first half ndaika 7 chia etriga bakopeke goal kai nko babolia na kile mukale goche gatata ate ingaba bolia okara ine ntokia manyikanete nga nchiba samba tu igora ya abolia ni singe 200 na chiko kara moko minyoka iga ate nga ada aimia video roche chiba sa tu promise tu bwana tu anya gwaka no sinmedi nyirenga chiba sa tu promise tu kutoko bwa iga ne milioni toko ayo ni gayoka tukagasa na lende ntra na to moke kabisa okaro mokia mwate makora ni kwanza mwatore concentration ye game mo siri first half ye kaera wa nil bato bungete toko irana tukanyole goal kartonyole goal actually konya totaranyole goal ye dakika ibere chietete limbegete goal lakini ilitolewa kwa line so line kuman mwenye alikuwa side yende alichelewa kukimbia afike kwa line aralengo mupiro yo etire line kwa sebado yonto kwa tigo line technology tunto bwati ga Kenya but dai kabere chikaeta to equalize kaba 1-1 side yende ndo kwete bada bale draw baba wana nani mwajule nini motivation wana nani mwaje motivation wana toko gasa kabisa dai ka kukwera karaji geti daikange ipamentire chifani siko tukaikuba ko celebrate yani ngaigunga ne amanyi ngageta myoko mubeni ngaigumoino task yani homeboys babekire ya gatatu batibono mate tokopeterelia oito monto ina aranya sa bangete twale konyora mupiro yo kare draw lakini gabunjira ngo sabato twale kobua egemu yo moiso no twale ngocha koire gakombe bati mupira mate no buate chini ni chiae mupira na bata banga ne bahati mate ntunko confirm twalenge maybe league etaransanya sai na tebetenga mwako yo season yeye timu yale kuira Gor Mahia so sisi tulikuwa tunaenda kuconfirm hata baby tubinde kutikira nyasaye na wamwana berete iko Tusker tukoraise final fixture timu ya Tusker bale kosera mone timu ya Viga United eko story Tusker bako story timu ya sana Tusker leo yalenge away kwende baka story ya sana
wakabwa Chigorinye asebosa na timu ya Gor Mahia FC kanyara kabage kwenye ikole timu ya City Stars Chigorinye ase egoria yemo tayo nakurere timu ya Gor Mahia FC kanyara kabage konyora obonyangongo obwo bwanyante kwa konya na Charles Mumanyi werese ira mange andake buna yarenge akongwa ase timu ya Tusker igetirokia rengo ororo motivation welfare aiganali kondo mwali oye namba 2 nero ni nambengi ya se league konyara kwa runners up bachikoba bakwero bele byake bwikari konde bono chinga kiecho ndo atwara Mozart bet FKF Cup nero mukanyara kama kagosori bya from the knockout stage mukanyara kama kwaika ase final na se final kagosori amone timu ya Kakamega Homeboys abwa se Kevin Amwai chitaye Cameron 5 na 2 na 3 nyara kabaka kubungera timu ya Kakamega Homeboys na umwe lyoye Homeboys kababa nyangongo timanya aigana ron kikia beta ndake se final yeye. Okay, ntonda teba se finali. Mate squad ito oligereli majority ni vijana wadogo. Ona se ni banyorete korwa igame ya Idrese League ko lusi ko chase Gor Mahia kidogo nare ya tubira netinze. Ona tukagenda tukatema but ona bado nini ya vijana iko chini. Hiyo ndio ilifanya hata tukalusi hiyo game. Yeah. Mathematics mukoebe kavya na anta randa ke Robert Matano megaya Australia utabuna ndake na chikorora inkelikira nyare ko base team ya esenyo kuligana na Robert Matano eke kuigwana na amarora bwata se team taraikira na buya sanyare ko bayabuna ndake na randa ke se transfer window ye na chikone ki gose Tusker ya nyare ko bekulikia bagosori banda baiya bali nyare ko bakoleta depth ase team ya Tusker FC ndobe to ko bwati na nyira bona Tusker FC ne team ya tagete kale sana omwaka o 1970 na timu ya Tusker sinyalete koba kiego chaka yone timu bwate omugano mutambe sana necherete Shabana Nero necherete Tusker senjo Shabana Nero nige chakiro mwaka o 1980 na Shabana nyalete koba kiego chaka sechagete na Kisii Youth Olympic omwaka o 1976 abasau bagakina na kireba ike miaka etane 15 ni 18 years bakachana tiatoza chake zobe team kosolia bantaba nene korwa abuna lire kosolia timu ya Shabana FC chagete nyo chageti dogo kan ndo chageti timu ya Shabana FC agatwara Shabana Hardware isigati aba kosoli ba Shabana vale koli kuba koroba kosoli koni matete tukukwana ayuansi keboikira no murobe ngandete kubwati no murobe libwe Chigosori kwa tunachende mo Steven Captain 001 beka maboli ya onsi pi nete komanyanti muki ya side ringo ngoni gukuru etimu yoko tetereri boli yabo njabuna Captain 001 ingakira na koira machivu ando chaiga Amos Kamori ensema ya Facebook agote abuna count me in from Mukuru kwa Njenga tunachese mocha Nairobi hadi tamati kwa kipindi mboya mono Amos Kamori kwa ndra kubwatia Ndizi TV Dr. na Charles Mumanyi omogosori we timu ya Tusker FC wanda tusangira mange bonige baromo timoko mokeigo ewikire bosio ate binankore na barase pre-season kunyara kuchakande ku Robert bosibwe tunde engeni gochaka batware friendlies aiganali tokanda mutimoko mokeigo tokoirana tokandire kwemanyia mange gati yabo Shabana FC mugeti obonyankongo ingi gyakorekanete ne chinkwana chiabeta se gosori eyu nabeto chimanya asensemo ya kabere. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurubiryo bw'Chigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa Chigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa Chiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga ni
nechinde chinyinge Lero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge bara inyora no mulibeli bwe Chigosori ngoche mas ya korwa segeta seni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven Captain 001 igesigeta seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba ngoika chiza 12 Chigosori imeya Ndizi TV enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga tuamua device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maya tichi basengo kuchira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo ambagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obujo botakeire school chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okeri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Goru kukare ni goche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ngombe yane ndagira nagure obutu nabeke ebimeri ebiye skuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisi na biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaranza ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bya nirense nabagucha Musoni twamokonye go boost biashara byaye Nigo torime omochio bosongo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano isano nemo isato
351 Msoni Microfinance ya masa omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegi akorekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwatebire nkubigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngebirenenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaria bagotumia NHIF tibari guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerangye n'ikigambiro kia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbia sana kwenda gotengera Ndizi TV muroberi bwe Chigosori twara sichutuka keigo tomanya nikiga ko ni gwa ni ngoko ni nsemo kina kyogo baikera korende sebono tondere ko manya mangi korwa se Chigosori segati abwango iga korekanire na Chigosori yare gendrete ye play off gati ye timu ya Wazito FC ye Chigosori ya Seligeri ya FKF Premier League yare Chigosori ya mone timu elemekene buna Migori Youth FC segati kerikia Migori Stadium nigo ya chire makali yogo tabekana nil Wazito FC Migori Youth FC nyorabuna Unai playoff ya first leg na second leg uyo uchikobuya Chigosori yeye ntomanya ninkikerabe etimu ya Wazito FC Chigosori ya FKF Premier League isekobuya Chigosori yeyu nechotigara se league ya FKF Premier League asentundere bosio etimu ya Migori Youth Chigosori me league ya National Super League ya kolete namba 3 Maiga ye timu ya Muranga sili abete namba 2 etimu ya Migori Youth gekobuya Chigosori yeyu ase second leg bonera ko kana segeti yanka ye timu ya Wazito FC nigo Migori Youth isekobuya Chigosori yeyu era chigotiro ko league ya FKF Premier League FKF National Super League enyare kwande league ya FKF Premier League
na timu ya Wazito echukura ni ligi ya National Super League asekonya Shabana eri na timu chinde chira se ligi ya National Super League onto beto kubwatia sobo wange usire ye playoff koranda ko mweli oye ngora chiko bomo bui gati timu ya Wazito FC amo ne timu eyo emekaine buna Migori Youth FC konde bono eyo gotuire ya masemo go swasa amangana rengete National Super League na weekend ya Italy kuria chuma mosi ko chakira chinsa chia isano na ibere chia mugaso chenso chonse chia go soli gwamo na umweli oye tukanyora umubuyo vene werigia National Super League na tali onde ne timu kura sorongo rwa Gusii timu ya Shabana FC the Glamour Boys avale ko sori amo ne timu ya Kisumu All Stars na se go sori yeyu niga masori ne mia onchiri anyante ko bakobeka Chigori ibere ase go sori yemo kokonya Shabana FC ko bwa Chigori ibere asevosa unatoka rachivicha Chigori yachu kurwa segeti kya Gusii Stadium. Andake mwancho mwe chine chivicha korwa sek egeti ya Gusii Stadium ase magosori ne mia onchiri akonya timu ya Shabana FC na vange bagoke irobo koli kwa mwana Chigosori tiago chio mweli ntorega kuvunga sana Chigori chia konyire Shabana FC ngakichiaga neri mono konde ni maite Charles Momanyi magaye ligi ya FKF Premier League kwera kwa Gusii ga nangwa abasegeti kiroko randa ke Shabana ne moment liva tumegete ko ira ligi last match bune ligi ya ino na kiora teve. Okay, Shabana na watch ngachike mchiavo the last 3 games na watch TV le Facebook alafu na ya last nilikuwa watch live Waigase Stadium. Okay, kulingana game ya karba akete na Nairobi Gogo Boys ama ni gani ya renge daraja baagete buya sana na Muranga baagete buya batirende ne Chigori chiangete alafu ne game yo moiso ya Renge Stadium ga na chite late yake sengenje gita twa gusumbwa n'abantu na ndena Renge n'abana na sata ka jide kange 7 minutes kinchera etire patina roche bona ma sengenje Shabana ya takiru bubui oro mupira ngo ikoro baigo sometimes ekara mutagete monyoro bubui mapema okara bali komnyokani bataite bonyangongo kati ya Muranga na Barobu bali kotema kwajiririe binto ono byalenge goika byanka okara uligalie mupira uyu chi chances chinyinge Shabana ya Westet singe bali korashi binto mono mpaka ngateba nareko verange ntei ekala fast up yaera waende batike courage vaide bintu ngora ekoli itapatikana tu vera bono mate maybe abachesacha bange baroro ogechi ni mate na bad experience
nerenga ite maite kidogo na abandi tiba maite buye igo na nemia na yonka lakini ngange any slight mistake amangana ko ngese nchore orore ko soli katia pressure sana umule Shabana ikanyara kabake tugutachi point rego soli ya Kisumu olta sego soli nkongu sana umule chigolibe chigatoka ego soli ya darajani gogo romba tebet batolto bole mwake timanya go seda jani oya nyorete excitement yo ko stie timu enene vagasiri moments tiabo umule Shabana ikabua comfortably 3 goals to nil timanya kereba go chikosoa se league ya FKF Premier League soli chinga chuchu chikopa cho soli chie pressure juu to no ile sema mitandao tote chiti mechiane sele go ikali okonyora Police FC ne timu ya Nkongu ko chikonyora Nzoia ne Nkongu ndobwate FC Leopards ne gosolia Nkongu Tusker ne Nkongu Gor Mahia FC ne gosolia Nkongu timanya inkikeli psychologically bawante bakore bako chikosoe league ya Premier League. Okay, nchino mchezaji bado ni active maite mono chike mchia home chibwate pressure nyingi sana goitani away okogera maite kerolenka abantu nabange bagocha gukora buna yo mchezaji lakini kerora away abantu bali gocha bange bagocha korra mpira bono usangi ugotwala pressure nyingi kerogwaka nka goitani away nakibona roje game ya darajani bagite buya sana pressure ikukua bagite buya ni kubuganga yabalenga but bona unlike bagitenga lakini bona kabaya ba pande league welcome back after 17 years after miaka mingi yeah bunaje na kanyigule ko maega Shabana no injali akaronda alitaska ngono kufuatilia na lingi sana wachezaji bange bana bandebinga bono Shabana ya ngopandere league okaleki endeka bono chiko bakira Epati bono to kwa nego SMS rondo chaiga akoro ku Salins Collins Oyugi ataba Collins Oyugi obara kutoka Nairobi Langata niko ndani huyo jamaa kuja Shabana endelea bono Shabana ni timu yanga mate ngora aligerinde no eto kwa kompiro oskali osangi abagera bange abagusupport no bagwakira timu echinde kufuatira bali barona ki Gor Mahia waka abaruya buchengo lubwatira bali babu na KFC waka bona into Shabana ito wiko tu aroligerere mataka osangi no muiboli alenga akona kuboni Shabana yako karabu yaga igana kinu gabo otro chingo sangi ole bona kwa associate ole bona ya timu yanga yeah timanya ndake nimetawa nige transfer window nere open timanya go se chingumi chunchi oro possibility nero oro go se yesili gesiekire asa Charles Momanyi asenje bado nimbwate ndikalite metinye go contact yanere but ntangalia Mwanchibaye amangana lengete esibara kuniye kasi mbago kwana mange korende ndoranda ke decisions kichira kurwanda ke gochibosi Shabana wikare yale kwa ikone kibona yanyorira aba soli abange barachikoba ba comment squad yali nimete kwanyarore de 3 games kwarore strengths chiabo kwarore weaknesses chiabo timanya kwarore team tinga ndache gotira ase league you have had close to 7 years kwa very actively ase league FKF Premier League timanya kere timu gotira inke wente enyore right kere gutira guchiro mona mangana a players amangana ya team management ende teji gutwara mangana makungere asoire Premier League. Okay, umate na bageni bale ko chase league ne kwata mangana mange sana. Okay, inche na pande ne team na Homeboys 2016 again to core management ite aba chesachi pressure ate mbaso league batapenga batati kuire league bako genda ka ubasirire bona muna tu asoete tu atebetenga to manage to call top 8 na luckily tu akolte namba 8 tu avegetenga to ake top 8 ya lengeli ya super sport timu wako ibona lia asite tento chetu waka kare ache to mongusana ne kare nyamwe yaru oro ni kimwendo aswa akaleta ngachi timu chive 18 uko ngusana sport super sport yekeru si ore gateba ngate kunyara ko manage timu 18 baru 16 ba kunyara bona ikasirira gabo but bona se kare timu eko panda management
te abachezaji pressure nene n'abachezaji mbatwara yani pride yelinga ni sisi bono gocha se chifan chiro chimate ngo demand chire chitaito chojo chitaito Shabana versus Gor Shabana ewe Shabana irega ko leo ikataski iteko leo chia lakini no wika momente ni more na ki timu asoire ligi na Nkongu wikaga iga tore na kito komente ni ligi kwanza nto shuka mate karbono moko panda alafu mshuke eko chiabo bana karo kora liga na timu chinyinge na karo to kora liga lina JPL kare timu ya pande nande shuke ugo sangia sirire pia chire paka na gona ndira na ndende tunde taira isie ko irana usangi bona abachezaji bali bali ngoro bachire alafu motivation yeko irana anse bona usangi abachezaji te gutwara ninieli moi go sangi gutigara ulibu anjite timu napatia bango sangia bago ikaba rusana ni batiga wakata nga bago sobna ba soire boniga tiga management etwale strategy ngia abachezaji bado na bakebale bale mbabwate experience pata mabaligerelinga ibabwate obolemeru kidogo ba strengthenie side hiyo alafu eligi ke wanza barre na ki ngai toike umwako oyo nasa kara ncheto ikasigete erabe buya lakini kara to menta go chigoro naron tebe ngambu ya mono nimaite anda kere megate go sangi gora keli Shabane iranyare ko bakego kwara kwene kibona kego so ligi FKF Premier League yategerere buya ya adopt ribwango na kwene kibune agendrete na nsemo ya Facebook ndo chaiga akweroka Omaturi Vincent abate babuna korwa bomachoge borabu iko korwa machoge borabu itongo bogisiankyo nseito no ndei me komo mbya mono Omaturi Vincent ndo chaiga Samuel Nyamari abate babuna am honorable Nyang'au Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii. I'm following Nyamatara enange na Ndizi mbya mono sana secondary kovwatia Ndizi TV mesa ye Chigosori nimaite Charles mbaro bagote babuna anywhere in the world eligi yere Nkongu pia senko ya whatever second tier league ile concept ile iskaiga onye ni England championship whatever maite championship yere Nkongu kwa English Premier League onye na iga Kenya bante bamaite buna National Super League yere Nkongu kwa Kenya Premier League tima nyanda ke nekene okay nike maene kuligere kwanza karo kuligere na refinye kare ko koru waka nsai kama tai ye munyinge chikoro kwa TV ingo kwana kasi ngencho na gitosa ne miaka ngebere 2014 na 2015 moko anda bano kose na kuru moirwege ti kwara bane geti kimoro ni balinge wakira wasito bali wakira na Migori youth god ikine geti ke pesana challenges na chechi bano mundo muwete bana bachesaji okumia gaiga service stay go allow Hoi kwa sangi chile fali echila against etimu yacha osalietara chaka osalietara ansa ni ansa abara against inu wakora maito sangi mipira mingi tali ite ikoro kwa se TV kwa sabantu bange mbali kubwati bamanyangi yakore kanete na kwa jibano siku hizi matende bya sere ko change kidogo karoma de alenge ne timu ekoruga igende gose Eldoret wachukua kana CFC 105 ege Shabana for example Shabana ebwe 1-0 patia matokeo yako ruora gote abanga CFC 105 nere yabo 1-0 na evidence stay iba sangi ya ere gabu gobon iko sangi bone ligi nsali ere Nkongu alafu nabachezaji omaete bagwa kansali bange mbabwati experience osangi umuntu agokotachana nelirwa ko bunepi mata wono gukore karia yao te yani like une ligi aparangolika no omanyanga muntu na maitenga mupiro no rokoragirio family yo wono wasangi mupiro kusangi umurenda ine buya koetani binata bang igwa kunsali ase ligi yense Matara ni rebi chengi krono igo tote abunanda ke kopa Shabana yakinire ese National Super League yere Nkongu kabana mbea yemo egonde Premier League chugwetani kabana mbea yeme sengencho Premier League yere ngororo ni namachikoka ase National Super League
eligiere ko sanga timu chonse chibata chinguru chirengaine untayo kuligere tibono yaba pressure security mkere osuriere nkongo na nyechi goli nchiri koba nyingi konde wikase Premier League tali vateli kukondelia watu obwasio kuobonge oburabu obonge na bunyara gutoro mupiro wake buyana bwake chenga yao buyana munsa kubuna na mangana mangetaba go yakole ligeri yaba engorora sogwaka ase timu yebege tibende yakora mazoezi buya kuri ndi timu chonse tactics ase Premier League chire igoro mono kubwa tactics tira ase League ya National Super League ikonta beto kubwate kya boykare konde chenga cho mwancho morigeri ndaki amege timu ya Shabana FC kunyara kubobo nyangubwe League ya National Super League na gosoa ase League ya Premier League mega miaka 15 nevere yune miaka mingi sana mega miaka yonsi pi tone tari bagali ya benelio koranda ke fune timu ya Shabana FC nyate kuba kego chinga mega yokobwa obobuyobyo na enkwana ya dogo kan mamoigure sana onere ochagetie timu ya Shabana FC moyali na nasage tine tasini kia Ndizi TV unatokora chivi cha chogo tiotere na ngenda kene enkwana ya dogo kan Nje serie ta mak ngoro kumakorora ngoro side ya Nyamira Kebirigo twabere no mogoko obo buywa Shabana na ubwatore tagaiga nande twairege kombe. We are wishing unatoka ende Kenya Premier League Shabana FC management ba parege ndo kwenede ndo enda KPL nande to trimbuke go NSL wonoiga. We are looking up to tiri nande Gusii na reso KPL. My name is Dogo Khan. We are very happy that the team is going back to the league after 17 years. Yeah. No, I like football. I used to play for Kisii Boys High School way back. And when this team was called Olympic Youth before. Then they reached the age, so they were not youth. Then I started the team. I employed some of the players, sponsored some to the school, like Kina Nyandoro, Kina Maiko Court, Kina Motego, and all. That's how we started. We formed the team. What will you comment on the challenges that the team has had because it has gone through many transformations? Yeah, many. Sometimes you feel the players were not getting food, traveling, but anyway, God is great. Everything, at least we are back to our feet. Just to be there to win the Premier League. Just to win the Premier League, yeah. That's my dream. I wish all the players, the officials, all the best. And we are always together. And I'm very happy to welcome I got here in the stadium. Dogo Kano te una maraya bono no kani kwa se timu ya Shabana FC go kire ko mu National Super League. Rone kikara mo go kipi no mo cha kibwe timu ya Shabana FC imekile mekoro ya around 1975. Na se timu ya Shabana FC ko mukyo bonyankonko bwe ligi ya Kenya Premier League ndake rokora connection ye rororo gatie timu na abachaki babo ndo amoro chata na ndiko baga kwali gari gure ko ririe finali na imugetieke kombe kelia kara kwali abagosoli bali ndake eroli ya Dogo Kana se Shabana ndake na kiora teve igore appreciation ya Shabana ya moire ndaka sogo chake timu ya Shabana. Okay, Dogo Kana na muma yeten jambo na muigule
Nakomorora. Na maitinga nero lenge founder Shabana. Batibono singencho engakieli Shabana ya lenge ligi au motego aba nyandoro. Mtu aba maite tu ali kubaigwa. Lakini bone engaki bone bigoli bone no mogaka nero ramanye. Lakini bone gente Shabana ya kolire gente kieno go appreciate ko umwako ya appreciate Shabana ya pande ligi na indi. Bona ya manyekanire na indi. Yale ko chakumanyikana anye kuitera se bidii yae. Gara timu ya Kongo wanza. Lakini bona singenche ikire ko bona Shabana baira niyo ko boko asali. Na bako igubuya na bako tigara buya aigwete omogoko monna na atanyora kende. But ikiyoka ege como make ako ba happy. Okarenta ansete mate karo ansete gento yo karo sangia matokeo. Aboko igubuya. Yeah. Like igontorora ndake next season was Shabana ni muki kombe ya FKF Premier League kuchal sate batale ya moment ya mo buna ama shabikana ko ba kolengere kurindi ne mirevele menge kunyara ko ba ke gokoru ne timu gutwara character kurina bara vibe na Leicester ya tirete na ikaimoki. Yeah, maybe. Maybe yes, maybe not. But in the next season, ndaro chifixa chia sokire ikonta nyare ko batokora kirikira nyare ko ba ke gokolekana kuna jinga kye timu ya Shabana FC umochengo gendrete Tio buoba watani bali bateneri bechi Gusii ekiombegia Football Kenya Federation nali asegeti ekerengo kigeti kya Gusii Stadium gitaranyara guikirana ne birengo biribigana iria seligi ya Football Kenya Federation mwana mangana lengete e perimeter wall ya timu iria Shabana FC osegeti kya Gusii Stadium etaraikirana guikira boniga na playing surface egetikira sebako kosereli greika birengo bigana iri ne ekiombegia Football Kenya Federation asegati ya bali babekirelio giri ya basingani Nevans Mageka uromulikio mwanebe kiombegia Football Kenya Federation orosagirwa Kisii. My advice as Federation ya Kisii is ineno otebya abantu bami monomone county government ya Kisii ni barabara abasekoliye barete contractor egora ire myaka matuka mange tiabanya kole ntukuka in house wala to abantu in house batumie public works so that at the end of the day public works ero enaliranya kolosina perimeter tunayeko kosi mupira KPL. Current status ya stadium ya Kisii tekunyara ko host KPL matches elizo nentangani service ya kabere na ina perimeter na inde kira tubwate ina perimeter no ligere ali stadium tubwate che ngulo nera around it protected because under environment nero okonyora ebwate challenges ide. One of my appeal is that iba to kutumia system ya contract tiato tumie system ya in-house so that then the in-house ena work in 2 weeks. I think that thing can be na weko kekwana no how ngakyo konya kora oko divide jiga siri ni which contract in various phases mnaona tabe mwana ko ina perimeter o uno sambeli wuka chichuma takirega you can just government yakanda through public works in a 1 week bale tabantu mali basambeli you can get it ne challenge service in na mangana bara clean within 1 month kyara chipipe choka chibure problem ali to ko pipe other things can amachiko move so that match tabasa ko tarama safe. Another issue na mangana protection yengo around through ina perimeter ba ko beka chia fence area yo ba protect ina perimeter. Buna wasemi bwa Mageka kondentora buna gose county ya Kisii nare ko ba ko boirera andake wasemi bwa Mageka na konyara ko bwa koleri tare osegetikia Gusii Stadium nkebe kyabire tayari posibo chaka kwe ligi ya FKF Premier League sementinye vere kuruboni ligi nyare ko bakego chaka ikontanyare ko batokora gosenkebe gosenge ko bakorenda masabo ya bangi negeti nyare ko bakyabire linde cyosori cha Premier League chicha Gusii ya igerinde abangi nawe korora etimu yabaga kokosori asense meyu kinga kiechio niko koboli kwa ruru gwetia se county ya Kisii mnaona wetire wizara ya Chigosori
ekora uno muwaziri Eric Miyenda kunyana kwa kibuna ebikaro bya bene bya bekru gatia ababwatani be Chigosori ndo bate byombe au ndo bate kyombe gya Kenya Basketball Federation tukatwade kyombe gya Football Kenya Federation Kenya Darts Association gatia byombe bilibikora Chigosori me ya Kenya chinsagi chia Kisii nchirororo babuli ndake batwalege ikaro kya bene na serikali ya county ya Kisii ndo babe kemero beli bene igore abuna Chigosori chira kina sebinyoro ya pili anose mwanamwana se minister ya Kisii mo waziri eto ko muyoko Eric enko musaba alange stakeholders bons tubo mupira ba me involve balangiri to change way forward ngaki Gusii eto to take talent chene mashinani because already enko mwakira ethic Shabana ya pandire nto basi kukira ali Shabana ya pandire to kira adana dina nto nyo to awure wo chanse igegende ndi ko muteba ngo mwapiri ucia sare arangiri stakeholders meeting stakeholders arangiri birabu arangiri federation arangiri coaches arangiri referees to cheti way forward ya Kisii mnaona financial year jo chaka toranga hii gaito kilo mondate we role ya to play in the next season in next financial year ego piantoro randa kensemo ya Eric Miyenda gosege ikare kunkebe gosenge kovasi chinga kiechecho tobate timu ya Ichuni Combined FC tetima de kopa ke kokora buya sense meria Central Zone bakaba namba ibera se epulu babekire bakatanga se epulu babekire mwancho murigere kabakonye timu ya Ichuni Combined FC kwenda ase mini league ya bwate chitimu isato yune timu ya Ichuni Combined FC timu ya Nakuru Bucks amone timu ya Baraka Roses kuruchise mochirichanya ururu na ase Gosori yeyu Ichuni gaikese finali kurende timu ya Nakuru Bucks kaba ikora chigoli chinyinge sana isano ne mase yemo ase final yeyu kurende ogosembeli nkororo bune timu Ichuni Combined FC nyare koba ke goswase league ya FKF Division 1 buna first runners up kurwensemo ya Central Zone tabato koranda ke bunera nyakoba ke goswe league ya Division 1 asa bwata ni kororo batire bono bagaye timu ya Shabana FC goswase league ya FKF Premier League tukatware timu ya Gusii ya league ya National Super League Ichuni Combined FC kobe timu yo kanene kurongo rwa Gusii irachikoba league ya Division 1 nero bone take gosiru kuona kibuna irongo kinereke birengo bye timu chinde buna Shabana FC buna Boniface achuka yoto tebi aya asa mareta gongor Boniface achuka kurwa se gode Ichuni yeri bali masaba igo twagokire sana buna chifani cha Sabana Gusii ngima na bono togo sababu na Sabana ya tirire bona ndente wate timu ende gokina bona group Ichuni Combined FC asende coordinator bona ero togo sabanga toye bwate sinero mambina mambiga nero eso yagaiga se Sabanere yako era ya qualify togo cha Division 1 ase umupira twale waka igalia igo twa chitimu chera kwa ndanibere chiri elia tangante kurwa Kisumu ne elia tangante kurwa Western lakini gwetera sabara iba KF mbate yabetenga amabagana arabire chitimu chiko gende yabete namba bire kuruga na namba ibire kurugalia gobono wikabono iganto bwato kwegenanga etimu ya Ichuni Combined nayo yanyara koge gusuka uchiase Division 1 gobono mbora ina kitoko teba ase step yemo ya twachira Div 1 igo togo sabanga na ituto tema stoko nyara to ende nesel because kurugusinga irte timu teyere Division 1 Gusii ngima o Ichuni ndangana ya soire na Sabana muna yalenga nesel ya tirochi Premier igo bono etimu to bwatekere twa sukiri Sabana busyo bone ya Ichuni Gongo sabanga toye bwatesie na mono abaraye baito buna twa wasiri twa bwatesiri Sabana sekire bon to bwatesi Ichuni nero enyale ko bage gusuka chinga kya chechu katia mangana ndo mwancho mari agende tasoro wongorwa Gusii nase katia chirefari chiri chikumeta wongorwa Gusii namo na James Mauga bono bodia kyombegia Football Kenya Federation kubeka maegerio yechirefari chinke bali babwate myaka ya mengorwa sorongorwa Gusii elinde Gusii eto ala chirefari chinyinge na kati yabo babugi nonye league ya FKF Premier League na bonda agoke sana in future ekerenda nyore ngoro gongoro iturwa Gusii chiri fari chiro njie tani sino F5 chire Premier League ngakitira ave chiri fari 5 ase Premier League chira chikoba chiri fari 5 go chigoro ekere twa traineri chiri fari chire yang bono ngo chikobolie federation yaito train young referees elinde in the next 5-10 years to chigo tuara chiri fari chaito ga chire Premier League na ende chinde chire CAF na ende tuara referee FIFA kiagara bono oyemboni gabuna toko kwana our senior referee Simeon Ongaga asa ikeire na bara machikwenda CAF lakini rende FIFA na wera mwete
Nando jenga keche tukatia wale bagandete kobeka chi comment chia bensemo ya Facebook namo na Augustine Agura tabona ni aje man niko tuned in from Musocho Matieko ambia mono Mr. Augustine Agura na bote timu yao nereri na prison timu yao ya IPL ya chakire usitira nyarakova kego chaka chinga kechejo nakegatia abiri bya kokanyoro rwa gusinase ekyombekerigia Kenya Darts Association KDA nasoro sagirwa Kisii County nigo rwasabira abantu gwesoki kwebwatane ne gosori ya darts timenya usaye uno mwancho murigereri doma itese ya darts na keko ekobage kogosori kurende kagetari getambe na orechi bichachie gosori ya yanda kine chinkwana kurasa bwatani vavo gati abo Wycliffe uyo gusangana kebuna egosori ya dart era kine mense ya Kenya. Mchezo wa darts unazidi kuenea nchini Kenya na sisi kama Kenya Darts Association tunatembeza mchezo kila eneo la Kenya, kila county. Wachezaji wale mangwiji wako hapa na wachezaji wale ambao wako hapa Kisii ambao hatujaona talanta yao ambao washiriki kwa mashindano ya kitaifa watashiriki hapa tuone wanacheza namna gani. Sana sana huu mchezo uchezwa na washindi upata alama points. Sasa kuwawezesha kuchaguliwa kuwa wachezaji wa kitaifa. Kwa sasa hivi Kenya ndio viongozi wa huu mchezo kanda la Afrika Mashariki. Na hivi sasa tunaendelea kutafuta talanta mpya na hapa Kisii natarajia tutapata talanta ambayo itainuka na labda washindi ambao ni wageni watapata kujumuika kwa vilabu ambazo zimekomaa kama klabu kama Stima, Museum, Magereza. Tunaomba tu branches na counties wa affiliate wa Kenya Darts Association ili mchezo uendelee kuinuka. Ministry of Sports tunaomba watusaidie ufadhili ili kupeleka wachezaji wetu katika michezo ya nje. Sana sana tunashiriki kwa michezo ya hapa ndani nchini. Ngati ya yaga ndetoko kana asoro gongoro wagu siasa magane Chigosori Na Nyorobna ase wiki ya rebosio ndore Chigosori chiriche skuru chechi secondary sense meria Chigosori chiata mtu ekerengo keri kya Nyanza region jivense meria skuru ya Maranda High School ase county ya Kisii ne wate chitim gorwa ase timu ya Enkoyo yekora une skuru ya Ndonyo mixed ase meria bamura skuru ya Nyakembe na sense meria basubati to wate gosori ya basketball 3 aside ase skuru ya Kereri Girls irachikoba yekova gikurukia bendera ya Kisii ensemo ya abasubati ndo wate Chigosori chinde gati ya gosori ya volleyball egosori ya rugby sevens nimete last term to wate Chigosori chiricha rugby 15 korende tamwe to wate Chigosori chia rugby sevens abwa ase skuru ya Kisii school ndo nyalikoba gikurukia bendera ya Chigosori echwa sense meri ya Maranda na Nyora na Kisii school nero abere yakora buya sana mwana se Chigosori eyu emanyakaine buna rugby 7 sikonta beto kobwati ya yuansi kurunyamira naro chite munchiro oro Chigosori echu chionsipi ndore buna chira Chigosori ya wiki revusio ase Chigosori echu cheche secondary timanda kitokora chinkwana chichirengete Chigosori me ya Gusii ande metene nkoyora akwanira mono ngikera akorwe linde toki ne birengo bienkoyo aigase rongo rwa Gusii. Kubwatirana na abaigoli skuru moso alafu na abatene nibate sich county chibere nasema ya sports ikaroba era ni ogorobu ya ngaite nabo sports yeko imuka asoro gongorwa Gusii ngana ayene no ko obwera ni obuya kubwatira no kuyagati ya stakeholders para se gosori kana kibura Chigosori cha ko ba Chigosori na ko gendra wiya konde mbya muno kwendra kubwati ya Ndizi TV kurutwa chagete kachinse mechiga na kati ya biri bigendreta sense meri ya Europe aseboni igana mwana regete international transfers kurende ntabeto kuchikwanira se kagetari getame kurenda seboni iga nigo Chigosori cheche friendly chiachakire ase ensemo area Europe na gati yabo na ase timu area Arsenal FC yale kwali une timu ya Nürnberg kurchinsemo chicha German na ase Chigosori eyu nonye saka onye bungerete timu ya Arsenal nigo etanyo lete chi point 3 to gosebo bui boni